Whatalo fatu le nei tai au fou, lei tai au matango fie i le swafa man malo Yesu Keriso. Malo le soifua maua ma le langi mamavi ia le atua ua tātou fai fo'i o naulia ma le manuia le nei tai au matango fie. O se aso fo'i e whaupopo i lo tau soifua ia e mai se fo'i so matou nei ola. Ia o le a o amataina le tātou polkalame i se tatalo. Vi ia e o matou loto ia te oe le atua i le nei tai au. Matou langona ina le oli ma le file mu o lau o fio. Matou mautinoa fo'i le atua e te leo tu lafo ina lava i matou. O loo whaama malu pea ua awa lofa. O loo matou langona ina fo'i. O loo iai pea lou ma malu le atua i le mea nei. Wa matou te talitonu. Oe o le atua e te whaamaoni i au folafolanga. Na e whitalai lava e te le tu lafo ina lava i matou. Lea matou te momoli atuai le whaafitai i le nei tai ao. Lau pule alofa, lo wanga le lei, lo alofa whaasoa ma lo ta mau a inga. E le ngata i le soifua ma le ola o na i o matou tangata. Au lau whaasoa foi, i meua e foai o matou lima e tausi ai lo matou wola i le tino nei. Whaafitai lau puipuinga, whaafitai lau leoleonga, whaafitai lau fesoasoani mai. Nei tai ao le atua o sauni foi, whaatinoina le nei au nanga le atua. Pala au lia ai, le mana o loua nganga pa ia i le nei tai ao. Se ia e fesoasoani mai le lufi-lufina o lau upu, o lau lava fionga, le sulu, ma le malamalama e wha-malamalama ina ai o matou wala uma. Fesoasoani ai foi e tāpena ina ai, lo matou wola e maise o le nei sa valinga le atu. Talo, whitalai mai a lau a fio i le nei tai ao. Whaongai na ai se whatau waa o lau au na e whaaleo ai lo whina ngalo mo matou. Ai tu mau ai le vi inga i a te oe e whaavavau lava. Whaamanuia si o matou nuu le atua. Ria sa moa atoa mai lava i maunga te tele se ia o i maunga iti. Ona lo suafa Yesu o matou wole ma wala au atuai. Amene. Ia, toi whataro whaatu. Whaafelo i atu i le suafa manu malo Yesu Keriso lo tātou wali. Malo le soifua mnuia ma le langi mama. Le fo'i ua tātou iai se so onga fo'i o le tātou pokalame masani o sfarele taitasi. Ia, whatalo whatu fo'i, ia, Samoa se uatu pele, ia, whasalalauina fo'i le nei pokalame, ia, ilunga fo'i o stasio au nanga i Samoa, e Remnant TV, whaftai fo'i mo le nei avanoa e mawhai o na tuina tuai le nei whaasoa. Ia, awa lava le whaamalosi awina o le soifua au auna o na i o tātou tangata. Ia a o le vi inga lava e whaafoi i le atua. Nā ua tatia foi le mamea se au tū po se manatu foi mai le apostolo Paulo. Whai ma au o le tātou whaasoa i le ne yaso. Ai tātou te le i o atu i se au tū po se manatu au tū o le nei aso. Ai toi fia te pala i titi i le tātou whaasoa i le nāwa i aso o nei fōringa mai le mata upu lea ua o i le tātou tusi whaitau i le mua kolingito o lona mata upu e ono. Pei o i lea o lo o whaaiu ma whaamalamalama i ai le manatu o le apostolo le nāwa i aso. Na matua ia whai ai se whai unga e le i wha aloa fo i se whamtalanga le apostolo i lana whai unga na whai.
na matua ia tuusa'o mai lava ina ia tuli ese le tangata o loo faia le amio leanga i totonu o le ekalesi. Le alae e a mata le mata upu lea e ono leo tatou wo iai. O loo whaalau tele ai le apostolo i ona langona po ni o manatu. E le tatau ona tui na atu ni mata upu whaapea i totonu o le ainga o le whaatuatua. I tangata le talitonu po ni tangata le whaatuatua. Lato te whaia ni whaiunga. Ato e tuu i seisi tu e le tatau o na tui na atu ni mata upu i totonu o le lio o le 𝚘𝚘𝚙𝚢𝚑𝚝 whaatuatua whanau fowina e lo tea i lima o tangata le talitonu, tangata le whaatuatua po tangata le 𝚘𝚘𝚙𝚢. Lato te whaia whaiunga. Ai se ale manatu po. Whabai paulo o wā e whaamasino lava o tātou o tangata talitonu ma whaatuatua e whaia lava e tātou le whaamasinonga i mea e tutupu i totonu. Ai maisi fo e whaamasino fo i tātou tangata o loo ola pea i le lalolanga. Ai se o te manatu ma talitonu le loto e whaamaoni le manatu leo le apostolo. Aua o fea le tusi tulafono sili ona sa'o ma whaamaoni e peisi ai lunga a tātou whaamasinonga. E le ai lava stasi upu e sili ona sa'o pure truth e sili atu na ilo le upu ale atua. O ifo e auai se manatu o le tātou polkalame i le neimi langona o le apostolo. E le tatau o na tuina atu cases po o mata upu fe ese a inga o le 𝚘𝚘𝚙𝚢𝚑𝚝. Ai lo tea pe whaamasinoina i tangata le whaatuatua. Peila o ina le e whaalima i eise manatu o le apostolo le amatanga o le neitusi. Wamai whai upelua, don't you realize that someday we believers will judge the world? O le manatu lea po le langona leo le apostolo e eile taimi e whaamasino i nai e i la tou ua i le ainga o le whaatuatua le lalolangi. E tonu fo i le tātou whaamasinonga pe a tātou malama le lei i ala o le atua, i le upua le atua, i le whina ngalo o le atua, i ala afua ma mea uma ua whaatatitia e le atua i tutonu o lana upu. Tali tonu fo i e mawhai lava ona e whaamasinoina i oe lava ia, maau lava ia, o tātou o langa taito atasi, e fua lava pe peis uma i lunga o le upu o le atua. O le ala le nā, o lo o whaapea ai manatu o le apostolo. Na whai ai fo i e ia le whai unga, e tatau o na whai i le tangata sa i to tonu o le ekalesia. A o lo o whai le anga sala malona mara inloa. Le na mai sa o yala na whai unga. Tuli ese. Remove that evil person among you. Ave ese le tangata lea. O le toe wha pai atu nā i le tato autu sa iei le nawa yaso. Ona o le a mata mai le mata upu leo. Ai pi e wha pe nā se langona o le apostolo. Whamai e langona le masi mai o te whapea atu i ate o tou ina ia o tou masi yasi. Pe moni ea ele ai se poto e to atasi o i ate o tou. O le na te mawhaia o na whaamasino ia mea alona uso. Whaalongo e langona le masi yasi o le apostolo pe a ave tatou whaamasinonga e lote e whaamasino le whaatuatua. A le ale mea le tino keriso, le ale mea whaia le body of Christ, tai matangata whaatuatua. E le ofia le apostolo pe a ave ni whaamasinonga e lo tea i whafo le lio o tangata whaatuatua. Whamalwhai upe ono, ai pei tai, ua whaifi naunga le uso, ma ua whaia lea mea i luma o e le whaatuatua.
tele i o whaamasinonga le tātou te vavaai atua. And I hope o ni whaamasino Samoa, o ni tangata whaatuatua, tangata e tali tonu, malato i loa tonu le fina ngalo o le atua. A wā o le mea moni. A whai e le malama tangata ia i le upu a le atua. O le tūlafono sili lea ma le sao. O te tali tonu e mawhai a o na lato whaapio ina, whaai unga o ni whaamasinonga. E ui lava, o loo manino pe o le pupula o le la, le lea mi o tonu o lato whaai unga o loo whai. Ai peita. Ona e lato te le whaatuatua, lato te le matatau, lato te le folofoi, i le upu a le atua, o loo iai, le whaamasinonga tonu. Le ala le nafe mai Paulo. But instead, one believer sues another right in front of unbelievers. Walis tangata mo lia pe su lesi tangata whaatuatua i luma o mata o tangata le whaatuatua po tangata le talitonu. O le nei, wa auto matua se lava. Mana ia ole. Wa matua se lava. Ina ua ia te outou finaunga o le tasi. Tau te le ono sai ea i leanga i se a. Tau te le ono sai ea i se a pe a ngā oi a outou mea. Excuse me. Le tala noa le apostolo i le li o a le i tu tonu o le au whaatuatua tali tonu i a ke riso Yesu. Whanau fo wina i le alofa tu noa o ke riso. I ia le atua. Le ala e matua whaamalama lama ma amai eise whamai ua matua se lava tātou pe toi avenia tātou mata upu. Ni tātou fe ese a inga e ui lava e ofo i le mea leo o le ngaoi. Ale whamai Paulo. Ea, tau te le ono sai ea. I le anga i se a. Tau te le ono sai ea pe a ngaoi a o tau mea. Ai pe tai ua o tau wanga le anga atu ma wha ngaoi ma ua whaia ia mea i le auso. O le ale manatu le apostolo. O mea la vai e soa lau pule tonu le fale. Ni ia le atua. E soa lau pule ai tonu le lio. O le whaapotonga o le au filifilia po le au kerusian. Mea fo ina pe ona whaiatu se tala. E le whetaui le ave o ni mata upu ata ngata whaatuatua po se atu nuu kerusiano. Hendroi pe whaia e whaamasino e le whaatuatua e le matau e le malama i le upu a le atua. O le ale me o iei. E matua whailava i la lato whaamasinonga le tonu. E mawhai o na lato mi loa ma sui ai i unga o whaamasinonga. Pe a whai o ni tangata i le matatau ma le whaatuatua i le atua. O se toi pa ina i le tatou ta upu sa ele na vai aso. Na whai ai e le apostolo le whai unga. Ma matua i tu usao atu fo i ale manatu o le apostolo. Ma ia whao ngā i le authority i le suafa o Yesu Keriso e wha leo ai se naunau ta inga o lona loto. Ai tua atu o nei mea uma ma ana whai unga o lo taatia mai ai le alofa whaatamā o le nei apostolo i le kalesia i kolonito. Ina ia whaola ina pea whamai tuli fafo le natangata. Tu watu i lima o satani se ia o wai se i la ngona ai e le tangata le sala mō mai mea le anga o lo o ia whaia. Ina ia whaola ina lona nganga i le aso e toe a fio mai ai le alima. I ia le atu. Lea tatou o le whai upu lea iwa o lo a matai le tatou whaasoa i le nei aso. O lo o whaautuina i le whai upu muli.
My God bought us with a high price, and we must honor God with our body. Wa whatauina I tātou I le tau silisili. O le mea lea, e ta tau ai o na tātou vivi I atu I le atua I o tātou tino. Honor God with our body. We must honor God with our body. O le upulea, o le ana e tele ia ni ona winga e mawhai ona o le e whaasamoaina ia tātou vivi I atu I le atua I o tātou tino. Amen. Pe mawhai foi ona tātou tuina ia whaa pa ia ina o tātou tino mō le atua. Amen. Ia tuina atu o tātou tino whaataulanga mō le atua. Aisea, leanga, whamaia na ia whaatauina I tātou I le tau. O le tau e le mawhai o na tātou ngia. Amene. O la tā sala ua te le na wā. E le mawhai o na tātou ngia le tau. Ai ina ua maliu ke riso. Ina ua whaalawa au ke riso I lunga o Kalevaria. Ma malingi ai lo na toto. Whamaio ina na tutongi ai la tā ai tālafu. Na mā ngalo ai la tā sala. Na whaamama ina ai a tā mio leanga umalawa. Na whaasa o loto ina ai I tātou. Mai le mativa male le tāngoli. Mai whetuu ma mālaia. Mai ngaluenga leanga ale ti apo. Mai mai matinga. Na whaasa o loto ai I tātou. I le whaasa o lotonga ato toa. Ona o le tau na tutongi e ke riso. I lona ola ato. Whamaila ia o le mea lea. Therefore we must honor God with our body. I ia le atua. I ia le atua. Ia, o la atatou whaasolo I whai upu. O lo wha taulai ai mawhauwhaunga o le apostolo. Wa ia matua wha malo sia ai. Le nei anga sala, pei lava ona ia tulia I whafo, le tangata a mio leanga, o lo I to tonu o le ekalesia I kolanito. O mai whai upu e iwa wa amata I tātou whaitanga. Tau te leiloa ea, o ea mio leanga, e le whai mo lātou tofi, le mālo o le atua. Awane I whaasese ina outou, o e whaitaanga, ma e ifo I tupua, ma e mulilulua, ma e tauatane, ma e whaasotoma, ma e ngā oi, ma e mata pea pea, ma e o nā, ma e angatele, ma e whaomea, e le whai mo lātou tofi, le mālo o le atua. Manino lele. Ia, o le lisi na. Pe o le launga le lisi fo ilea aini yusi aso ia pe e fia tātou whataltali mai le lisi lea tātou I tātou tupe. Lea lai mua whai mai. Tau te leiloa ea. So se tangata e whai lea mio leanga. E le whai mo na tofi. Le mālo le atua. E le o le anganga whaafetai lea, ma se whaamalosi au e pou ina ai, ma lui tau ina ai o tātou loto, ngā lulue, ma au auna mō le atua, aisea. Se o le iai le mālo, wa saunia e le atua, mo I tātou. Amen. E le o se fō launga e iu I le mālaia. E leo se fō launga e alu wha le tapa saa e au noa ma se taunu unga. Amen. O le ala lea e tū tasi ai le talitonunga wha kerisiana. Ona e iai lo tātou wha moe moe. Amen.
Le taunuunga lea o le alofa o le atua, i le lalolangi, na awina mai ai Keriso, ina ia maliu. Mai ina ia aua na i whano so o se tasi, e whatua tua i ate ia. A ia maua e tangata uma, le manuia ma le ola e whaavavau. Di ia le atua, le malo o le atua. O lo tātou tofi le nā, mai aua na i whaasese ina oto. Langa e tele le tau whaasese le iai nei, amene. O le whaasese e lava au ngaluenga, a le lei lava au ngaluenga, ma tele mea te ngalue ai o lima, o le ala le nā, e te tau nuai i le malo o le atua. O nisi o whaasese po langona o loo talitonu foi, o loo whaia lava e tangata, o le tō anga i le lotu, o le tau tua lotu, o le whai o mea whaale lotu, o lo wala lea, e te tau nuku ai i le malo o le atua. Mai apostolo aua ne i whaasese ina outou. Amene. Lea nganga tau whaasese le nā, o loo matua i mā losi mai i le taimi le nei, wa whaasese ina ai le tele o tangata o le lalolangi. Inisi o tapua inga, inisi o talitonunga, inisi o aoa onga. Amene. Ai mana ia, o tātou wō, i le nei tae ao, i le aoa o mai o le apostolo. Se i fesosoani mai fo inisi o mea, o loo vai ai pea le tangata. O loo vai ai pea le tangata, ma whaaleanga i nā ilo na tino. A o lea ua mana o le atua i le nei tae ao. Whamai le apostolo, we must honor God with our body. Why? Because he paid that price for us. Langa na ia tutongi, o le tau lea na tutongi, e le atua, e ala i le maliu o lona alo, na ave atoa ai, lona ola, lona soifua, ma lona tino, na whaatau ngā ina, na whaamata ngā ina, na whaamalepe ina. Amene, se i tutongi ai, le tātau, se i totongi ai, le nei tino anga sala, ma le amio le hanga. I ia le atu, saulo ma le lisi. Auane i whaasese ina outou, o e whaita anga. Ma e ifo i tupua, ma e muli lulua. Amen. Ma e tauatane. Tauatane, tau lesi tane, ma lesi tane. Amen. Tau a fafine, wa tau lesi fafine, ma lesi fafine. E leo se tau a fo ilea fusu. Lea mio leanga le ua matua mafia fia, ma ua faatanga fo i to tonu o Samoa. Amen. E le fefe fo e tau tala, ma wha manino le upu lea le atua. Aua ne i whaasese ina outou. O le whaita anga, o le muli lua, ma le taua tane, po le taua fafine. Urunga li ta maloloa, ma urunga li fafine. Ma e whaaso toma, le amio le anga lea. I ia le atua. Ma e ngā oi. Ia. Kasi lea meua mafia fia le ngā oi. Ngā oi pupula, ngā oi ata. Tele le ngā oi. Le ala lea e tele ai whaamasinonga. Tele le ngā oi mea le mālo. Tele le ngā oi. Mafia fia le ngā oi. Mata pea. Le mana o mea. Le ala fo ilea e alai ona fia whaala la le pule a lesi tangata o le mata pea mana o mea. Ma e o nā. Amen. Ma e anga tele
abuse. Bangania mtu watu mnai whapeotani au au. O le anga telo le abuse. Tama fo ye whatautala. Whatautala I mea lato a inga. Whatautala I mea le malo. E abuse le power. E abuse mea tō tino. So o ngā whai. E leo ni lato mea. O e whao mea. Cheat people. E le whai mō lato tofi. Whamai o I lato nā. E le whai mō lato tofi. Le malo o le atua. Alfesili o whea lale me whai mō lato tofi. Te iloa o le whanoanoanga le nā. E tusai ma le ao onga, ma le upua le atua. E lua taunu unga o le tangata. A le taunu I le malo le atua. Lona winga e whaafisanga I maliti apolo. Nanga e lua fo I whainga malo. Le au auna iai tangata. O isi au auna I le malo le atua. O isi au auna lai serve le ti apolo. Lai fai mea uma o loo manao iai le ti apolo. A o le unga o le nā whainga malo. Inga ia destroy. Nga oi ai oe. E fasi ai oe. Ma wha umatia ai oe. I ia le atua. E rara uma ilanga o lea e. Tau mawhai a Paulo le mata upu fo I leana te atu nei. Ta upu e lima. O loo tāwa vai mai ai e Paulo. Tangata e lua. Lea fo I laifa mai I whai pe. Sa wha apea fo I nisi o outou. A ua tā ele outou. A ua whapa ia ina outou. A ua ta uami o tonuina outou. I le suafa o le alii o Yesu Keriso. I le anganga foi o lo tātou atua. Amen. Tua iwa vae le lei mai le apostolo. Langa safa mai le apostolo. Sa tātou I nā foi. Sa tātou I le tu vai foi le nā. Sa tātou wola I nā I le o langa le nā. Amen. A o lea ua vai e se mai. Sa wha pēnā foi. Nisi e toa tele. Langa e mondi ia. Ele iai sesi. Na whanau mai. Ma se ami o tonu. Ma se ami o le lei. A le mo le mau ata vita I le salamu e lima sifu maletasi. Na o iai lava I le manama o lo tina. Ma le anga sala. Na o whanau mai foi. Ma le ami o le anga. Mai Paulo, le Roma, tolu luosu tolu, te asao. Wanga sala tangata uma. Ma ua tatou le au atu ai le mamalu o le atua. We fall short of the glory of God. I ia le atua. Ala le nai wha nino ai pea. Langa e wha sino fo I tangata le upua le atua. E whaia fo I le wha masinonga a le tangata matusi mai le lima. O tatou uma lava o lo tala noa iai le upua le atua. Ai manino le leia o onga le apostolo fa mai sa tatou iai fo I le nā I tu vai. Sa tatou ngā oi fo I. Sa tatou mata pea pea fo I. Sa tatou a mio leanga fo I. Sa tatou saua. Sa tatou sona whaia fo I mea. We abuse power. We cheat people. Sa tatou tau whaavalea fo I. Sa whaia fo I leanga sala ma lea mio leanga. Ai whamaia a ua ta ua mio tonuina o tau I le suafa o le alii o Yesu Keriso. I le anganga fo I o lo tātou atua. O le ta ua mio tonuina o tātou tangata. Ona ua e tali tonu ma e whaatua tua I le suafa o Keriso. O le ala le nā, whai mai e le tatou autu. God bought us with a high price. So we must honor God with our body. O le ale mea lea e whaatino ai nei mea leanga uma. O lea e whaatino lava ele nei tino.
E leo whaatinoa e se anganga leanga. Po whaatino e sesi tangata. Lea i o lou lama tino. Ma lo unei fo i tino. O lo o wai atu ma whaatino ai leanga sala. Ma le amio leanga. Le ngaoi le o ngā le mulilua ma le whaitaanga. O le tino lava lea. Amen. I ia le atua. Le ualu i tau tātou e le apostolo le nei tae au. Tātou te manatu ai. Tātou te whaapea ifo ai. Ma se langona, ma se loto. Wha maua lalo. Whaafetai i le maliu o Keriso. Whaafetai i le toto tā ua o Keriso na whaamalingina i Kalevaria. Se i totongi ai le tau o le nei tino angasala. What tau loa. Therefore we must honor God. What tau loa o na whao ngāle nei tino au ngā vale. E avatu ai le vi inga i le atua. Vi ia le atua. Whai upo e suma le lua. Avoiding sexual sin. You say I am allowed to do anything, but not everything is good for you. And even though I am allowed to do anything, I must not become a slave to anything. This is true. Though someday God will do away with both of them. But you can't say that our bodies were made for sexual immorality. They were made for the Lord, and the Lord cares about our body. So vaenga muli lea fia whaama mawhatu ia ise tautalanga. Our body were made for the Lord, and the Lord cares about our bodies. I ia le atua. Ai le tatau le tino i le whaitaanga, ai tatau i le alii, e tatau fo'i le alii i le tino. O tatou tino ia e fia ofo, because the Lord cares about our body. And God will raise us from the dead by his power, just as he raised our Lord from the dead. Amen. So don't you realize that your bodies are actually parts of Christ? Ya, tango o ilo tino. Popolo fata malo tino. This body is actually part of Christ. Should a man take his body, which is part of Christ, and join into a prostitute? Never. Ya. Ela tau mafa mai ya. Wa titiro mai lela matuata tala ele apostolo le taua o lo tino o foina atu mole atu. Famaya, should a man take his body, which is part of Christ, and join into prostitute? Meil fasamo sumalima. Ole nei o te ave ea i tū tino o Keriso, ae whai mai tū tino o le whawhine talitani, auane i whapea. Le anga sala lea, olo ua matua musa e sai. Ua matua i alu, whaamai papala. Lea la olo o matua i. Sau noa pe matua ia o wai mai ai ele apostolo. Le kale sia i kolenito e.
e ave ea le tino, should a man take his body, which is part of Christ, and join into prostitute. Matu ina atu ile fafine talitane. Aua, never, aua ne ifapea. And don't you realize that if a man joins himself to a prostitute, he becomes one body with her? For the scripture says that two are united into one. Te loa naua manino ai lau au leo te whai tau atua au nai te mata mai mai moa mai. E le mawhai o na avatu ave lou tino tu whaatasi. A tu i se ngana tu sao e alu oe le tangata lea, le tamā loa lea. Mo moe ma le whawhine talitane tu watu i ai lou tino. Because ole time ye te aloi watu whaatasi ai o dua. You become one body with her. The two are united in one. Watasi ai o dua. But the person who is joined to the Lord is one spirit with him. Manaya. Ai peitai o le ua whaatasia male alii. Wala nganga e tasi maia. O lo tawa e vai maia e apostol. O le ua whaatasia male alii on this side. Ua tasi. They are joined to the Lord. Is one spirit with him. Tasi la ua makeruso. On the other side, when you join your body with a prostitute, wale whawhine talitane, ua tasi ai fui o rua maia. Mailon whaamalosi au wale apostol. Kolnito, run from sexual sin. No other sin so clearly affects the body as this one does. For sexual immorality is a sin against your own body. O le anga salala lea e matua whaamamafa i le tala noa le apostol. Ina so sola e se ia o tau le whaita anga wa auli ulingia i le tino inisi ang sala uma e whaia e tangata. A o le whaita anga e anga sala ai i lona lava tino. Amen. Wai whaina e alu te ngaoi, whaina e ale whaisi mea but o le anga sala lea, sexual immorality. O le anga sala lea o le whaita anga i le tino. Wamaia, is a sin against your own body. O le anga sala lea, e anga sala ai i lou lava tino. A o le tino lea, lea au ngani mai ai le apostol. Amen. Whamai ofo atu lou tino lea. Honor God with this body. I ia lea tua. A o le anga sala lea o le whaita anga. This is a sin against your body. I ia lea tua. Whamai run away. Alu ese ai. Sola ese ai. Ta moe ese ai. Don't you realize that your body is the temple of the Holy Spirit? So who lives in you and was given to you by God. You do not belong to yourself. Amen. O le tino lea, o le malu, o le anganga paia. O lo onofo i totonu. Ia te outou. Ia outou, o loo wa ia te outou mai le atua, e le a ia fo i outou. Ia te outou. You do not belong to yourself. Amen.
O le tino lea, a leo na whamai paulo I lunga le whaipule. This body is part of Christ. O le tino Keriso. And I believe this is how much God loves us. O le connection lea, po o le tuwhatasinga lea, o oe ma Keriso ua tasi ai I tā ua. Lea lai whamai le whaipule tato I lunga I. At kope. A o lea tua. Sorry. 6. Avoiding lawsuits with Christians. When one of you has a dispute with another believer, how dare you file a lawsuit and ask a secular court to decide the matter instead of taking it to other believers? Don't you realize that someday we believers will judge the world? And since you are going to judge the world, can't you decide even these little things among yourselves? Don't you realize that Tau te leilo a ea o lo tau tino o le malu lea o le atua. O le malu leo le anganga pa ia wai to tonu ya te outou. O loo wai ya te outou mai le atua. E lea ia fo I outou ya te outou. A wā ua whaatawina outou. Pi ia le atua. Tō mai lo le whai upu muli le ua whaai ui ele tātou. Why not let yourselves be cheated? For God Instead, you yourselves are the ones who do wrong and cheat even your fellow believers. Don't you realize that those who do wrong will not inherit the kingdom of God? Don't fool yourselves. Those who indulge in sexual sin, or who worship idols, or commit adultery, or are male prostitutes, or practice homosexuality, or are thieves, or greedy people, or drunkards, or are abusive or cheat people, none of these will inherit the kingdom of God. Some of you were once like that, but you were cleansed. You were made holy. You were made right with God by calling on the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. Avoiding sexual sin. You say, I am allowed to do anything. But not everything is good for you. And even though I am allowed to do anything, I must not become a slave to anything. You say, food was made for the stomach, and the stomach for... le malo o le atua. E toi fo ia le fai upu e sumaltasi. I ia le atua. Fa mai sa fa pe na fo I outou kolenito. A ua ta wami o tonu wina nei outou. Ona o le maliu o Keriso. Pi ia le atua. A ua ta wami o tonu ina nei outou. Ona o le maliu o Keriso. O lona winga o lo o iai le avanoa kolenito. E mawhai ai ona toe whaasaoina outou. Mai le anga sala lea. Male amio le anga lea. O lo o ia wha malosi, sola ese mai ai. Vavae ese mai ai. I le nei tai au. Wha mai le, wha malosi au o le apostolo. Lo o whai ma au o le nei aso. Ia tatou wava I le atua I o tatou tino. We must honor God with our body.
Whaamanuia le atua I lau whaafonga mai Samoa I le nei tae. Ai awhai e se tasi wala langona mai a le fe au o le nei aso. Le alawai manino le tala le apostol. Whamaia sa whape nā fo I tato. Aolo iai le awala e mawhai ai o na whaolaina e mawhai ai fo I o na tauami o tonu ina I tato. Mai le a mio le anga ma nei mea uma sa tato wola ai I le tino. A iei le avanoa e mawhai ai o na toe whaasao ina mai ai I tato. Whaiwa e langona I le nei tae ao. Fia whaasao ina mai ai oe. O na e muli muli mai lei upu o le nei tatalo. Le atua whaafitai I lau upu I le nei tae ao. Wa e o manino ma e whaatonu ina le kale sia I kolenito I mea e tatau o na whai. Le fo ua mātou whaalongolongo ai le nei tae ao. Talo I ngalue mai lo wanganga pa ia le atu. Ia lui tauina foi lau e kale sia mauta ngata. O loo whaalongolongo I le nei whea. Ia latou langona ai. O naru ese ai. Ai fo atu ia te oe le atua e ola. A whaiwa e manatu le nei tae ao e te fia whaia se te talo. Te whaamaua lalo ai luma o le atua. O le ao taita ina ai oe le nei tae ao. Muli muli mai upo le nei te talo. Le atua le tamaa. Whaafitai mo lau a fionga pa ia. O whaalongolongo ma le tutoa. Ma ua o langona ai o au o le tangata ngasana. Whaama ngalo mai au I le mana o lau toto keriso. O te tali tonu ma whaatua tua. E lava matoe lau toto keriso. E whaatau. E whaama ngalo e whaama mai nai. A uanga sala uma I o luma tama. O tali tonu tama. Na e maliu. Na toe whaatuina oi le mana o le atua. Whaafetai le atua o whaolaina I lo walofa tuno. Talia mai lo wanganga I le nei tae ao. Ona o lo suafa Yesu. Amen. Ya, ia le atua o se whaupoponga le nao le tātou polo kalame I le nei fo iaso wharaina. Whamanu ia tele le atua I whi au matiute o lo ofenga iai le pa ia ma le mamalu o sio tātou. Tunu pule alofa le atua tātou te au lia le vai iaso fau o mua. Tātou te toe whelo ai fo I lunga lava o le nei polo kalame. Mo le temi nei whātou wha soi fue ia.